Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ancha manas cañiñicuna turicuna kunanqa casianchis 22 de febrero, hinayata riki primer domingo de cuaresma, ñariki kunanqa kay preparación tiempo niscaña, ajna kaqtinqa ñañikuna turaykuna kay piña chiykamuyku kay programaykis katikistakuna rimeni urqunta q'asanta sumaqta ñawpaqtaqa kamaqninchis Diosmanta mañaykusunchis anchinaqa ñañikuna turaykuna maypin chaypiña kaspapas ch'utiykusunchis sombrunchista ch'ullunchista Diosninchikmanta kamaqninchikmanta mañaykusunchis nisunchis qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús yayayku hanaq pachakunapi kaq sutiki yupaychasqa kachun qhapaq kayniki noqaykuman hamuchun munayniki ruwasqa kachun imina hanaq pachapi hinallataq kay pachapipas sapa p'unchay T'antaykuta kunan quwayku. Huchaykutari pampachawayku. Imina nuqaykupas nuqaykuman huchaykunata pampachayku hina. Amataq kachirwaykuchu wataqayman urmanaykupaq. Yallinraq tukuy manallinmanta qhispichiwayku hinataq kachu. Much'aykusqayki María Diospa gracia untasqan kanki apunchis Diosmi qawan warmikunamanta qullanami kanki wiksaykimanta paqarimuq Jesusaykiri qullanantaqmi. A Santa María Diospa maman. Nuqayku chapakunapaq mañapuwayku. Kunan wañuyku pachapipas hinataq kachun. Gloria kachun yayapaq churipaq Espíritu Santopaqpas. Imayna ñawpaq karan kunanpas wiñaypas mana puchkañawpa chikamapas hinataq kachun Jesús. Qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun. Ancha manasqa ñañaykuna turaykuna, gracias tariki taytanchis Diosman qunchis kunanqa domingo día del Señor, Dios ninchispa p'unchawni, tiempochata siempre hap'iykuna riki kunanqa misama rinanchis llapan cristianokunaqa, wakinqa riki manaraq sinisachikunkistaraq chayqa kunan p'unchaw tiranaykichis maymanpas riki chayqa sinisachikamunaykichis riki mat'ichaykichispi yanachawan yanamankachawan mana yanamankachu sino que kasian yachaypas significaduyuq chaykunawan hermanos y hermanas purinanchis y chaychawan riki sumaqta kay Santa Misapipas padrinchiskuna yayanchiskuna markaychikamusunchis ajna kaqtinqa ñañaykuna turaykuna kunan p'unchawqa kasianchis nisqaypas hina ña 22 de febrero de 2026 hinallataq riki primer domingo de cuaresma. Ajna kaqtinqa kunan p'unchawqa riki manan sapallaychu kashani riki panaykis Rositallachu aswanpas kashanchis riki kaypiña riki ñañanchis Gladys hinallataq turanchis Valentín. Paykunapas maymunayta domingo a domingo yanaparinakuspa k'amirinakuspa lluqsirimashayki kay programanchis katikistakuna rimayni. Ñañay Gladys allin hamukuykachun kay programanchis katikistakuna rimayni. Añanchayki ñañay Rosita Turay Valentín noqapis napaykuni llapan llaqtapi kay programanchis chawpi junta uyarimasyanchis como cada domingo kay primer domingo de cuaresmapi napaykamuykichispa llapay chaykista tukuy sunquymanta. Ajna kaqtinqa allin hamukuykachun ñañay Gladys hina kaqtinqa Turay Valentín napaykuynikita. Gracias panay Rosita hinayataq panay Gladys. Llapallaykichispa hatunkari napaykachun hinayataq waykuna panaykuna llapan radiopi gerente wayqinskunapas sumaq chashkiykuanchis llapallaykispa hatunkari napaykachun kunan p'unchayqa qallarishanchis sumanpas riki primer domingo nishumunaypuna padrinchispas moradomanta p'acharukuspa suyamasunchis Santa Misapi hakusya waykuna panaykuna hinaytaq Dios taytanchispas simintapas munayta uyaraykamusunchis maquilla ningrinstapas altoman uqarirusparaq. Kusa Turay Valentín ñañay Gladys ajna kaqtinqa riki ñawpaqman punia kay napaykuyninchikunawanpas kay programanchis katikistakuna rimayni ñawpaqman puririnanpaq ajna kaqtinqa ari añanchakunchis riki sapanka radiokuna hinallataq riki kay wayraman wasi rimana radiokuna ukhuntay maymunayta wach'irishanchis chaymantapas kay Facebook redes sociales ukhunpipas k'uchunmanta k'uchunkama rikinchik yarisyanchis ajna kaqtinqa napaykuyninchis kachun Radio La Salle de Uribamba, Radio Songate de Congate Tinque, Radio Municipal de Paucartambo, Radio Illari Quebrada Honda, Radio San Cristóbal de Chinchero, Radio Vida Huasi, Radio Poder Huayna de Cauri Quispicanchi, Radio La Merced Señor de Huanca, San Salvador Calca, Radio Municipal de Ampares, Hinayata Riqui, Televisión Peps Turay, Valentín Yoxir Sánchez, Cable Ari, TV Abancay Yachtapi, saludo cordial para el padre Ronald Enciso, Hinayata Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Cazca, Radio Municipal de Sangarará, Radio Municipal de Huancarani, Radio Limón de Coazapuno, Radio Virgen del Carmen de la Parroquia de Paucara, Huancavelic.
sumaq napaykuy kachun qankunaspapas. Anakaqtinqa ñañaykuna turaykuna napaykullanchistaq kay iglesianchis uhupi riki hatun michiqninchis Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia hinallataq Monseñor Lizardo Estrada. Chaymantapas llapallan riki yayanchiskunata napaykullanchistaqa maymunayta paykunapas sapanka parroquianchiskunapi acompañawanchis yanapawanchis watastin kunanqa riki tiempo de cuaresmaña chayaykamunchis chayqa maymunayta yayanchiskunapas riki puririsianku ari ñañaykuna turaykuna ajnakaqtinqa napaykusunchis llapallan decanaturanchis kay arquidiócesis del Cusco nisqapi napaykusunchis decanatura de Anta, Acomayo, hinallataq Calca, Paruro, Quispicanchi, Paucartambo, San Jerónimo Sagrario, San Antonio, hinallataq Urubamba, Quebrada Honda, chaymantapas riki ñaykuna turaykuna napaykullanchistaq kay Perú suyo llaqtanchispipas sapanka departamentopi riki diócesis kuna maymunayta riki uyarimanchis ari uyarimasianchis haqay diócesis de Tarma chaymantapas diócesis de Sicuani chaymantapas riki diócesis de Chiclayo chaymanta catequista masiykunapaq sumaq napaykuy kachun hinallataq redes sociales ujunpi Facebook ujunta maypikunacha maykunacha qatimusyankichis kay programanchista hatun marq'akuy napaykuy ñañaykuna turaykuna ajnakaqtinqa ñañaykuna turaykuna ñay ariki kay programanchis catequistakunaq rimayni ñawpaqmanña puririyamuyku urqunta k'asanta kunan killaqa kasiyanchis yastaña riki febrero killaña chawpina yarushanchis ña tukyarapunqaña riki hinaqa ña cuaresmapiña kasiyanchis chaytaq ñañaykuna turaykuna qunqarwaqsi ari tiempo de cuaresma ima colormantan turay Valentín Ari kay morado ninchis quechuapaqa panay yauli color ninguchis yauli, ¿no? yauli anchi color mantan ariki kasi anchis riki Señor de los Milagros qa morado man lluqsimunkurik anchipi yayarinanchis ñaykuna turaykuna hinaqa nisqaypsina naja tutaymanta naja challaraq rimamsharani rinanchismi misa manachis sinsachikuranchis kay miércoles de cenizapi chayqa hakuyarisunchis riki parroquianchista chaymanta riki Santa Misapi participamuspa maymunayta sinsachikamusunchis ajnakaqtinqa ñañay Gladys tapuyrikima ñata sinsarachikanki ña qaynenpa riki hatun cruzta mat'ikip ruwarachiksaykichay imanispatak padre nisunki simchakunata rimariki imanispa nisunki Nuqata padre niwan conviértete y cree en el evangelio nispa. turay Polvo val- eres y en polvo te convertirás. y hermano Valentín imanispatak ningiri Amén nespapuña riki amén imaninantataq amén ari chaynapunin ajnapunin hinataq kachun nespa kusa anchita riki nuqapas chayta tapurikuna imaraykuchus qankunasqa yachanaykichispuni ñañaykuna turaykuna a veces ninkuariki yanqa chaytaqa yanaman qhallawañapash ruwarakami wasipi q'uncha kashan chayqa anchiwan markarkus nuqapas nispa mana chaychapas turay Valentín imamantan kasqa imakunamantan kasqa chay cenizachaqa anchi uspacha ruwakun uspacha imachamanta ruwakusqa ruwakun anki palmeracha riki palmerawan riki Domingo de Ramos panay purimuranchis qaparios pariki asnucha padrinchis sillaykam imanispa ñañay Gladys qapan Osana, el rey de David. Ajá. que vive el rey nispa anchi palmachakunamanta rapichakunamanta anchakuna ch'akipun watantinpi munaychayta parroquiapiqa qachakun hinaspa chaykunata kunanqa kanaspa chaymanta kutaspa padrinchis bendicin munayta kay misapi kusa nuqaqa pensiarani riki llant'atachu kanaramunkupas imanta chaymantachu riki padre riki pero kancha riki imachapas riki aceitecha ninkuchisna riki aceitecha imasna turay Valentín hich'ayanku riki manchu huk kutin riranchis misa crismal nisqaman mana aceite chawanchu Sí, ¿no? sino normal yapun bendicin uno agua bendita ajnallata pone padrinchis ya bendicin entonces confundikchan ya pero chaykunatapas ñañaykuna turaykuna yacharinanchis kashan ajnaya ñañay turay kasyan kay tiempo de cuaresma nisqapi turay Valentín imachatawanchu matipaysunmanpas Ari, más que todo, Karik, kunan punche, más que todo, parroquianos kunap, cusculiactanos kunapaqa, mana wakin, reranguch, miércoles, punche, llank'ana, entonces, renancia kunapanaykuna kunan domingo, chek, padrinchas, siempre sensat churamasun, pues, raja, pero mana senesa chena churarukuyla, pues, achamos, taytanchis mampuna, son conchisman, kutrikapunanchis, kei huchakunaman, emanana chicos panchis, son conchispe, wakakunanchis, señor canta, piñachiraki, kei huchakunaman, espaya. Entonces, anche akachapanay, más, nesumamsrik, sun congena kay cuaresma tiempo paqa huchanchis manda nanachikuy siempre huchaqpuna runaka kushanchis imallamantapas piensayllamantapas imallapas chayqa chaypuna kashan kunan p'unchay yuyarikunanchis
wañuqlla kasqanchista hinallataq allpallaman tukuplasunta rikchay uspam hinalla tukuplasunta panay. Kusa Turay Valentin ñañay Gladys imachatonchu matipayawaqpas. Cuaresma tiempopi llapallanchis huchanchiskunata qhipaman saqispa Diosman kutirikusunchis riki. Kusa ñañay chayqa riki ñuqanchispas llapanchikllamin k'asqa kasianchis chaypaq riki más que todo kay fin de semana nisqatan Turay Valentin riki llapallan catequistanchiskunapaq kay retiro espiritualta riki ñuqanchispas aparichisunchis anchiwan riki imaraykuchus kay retiro espiritualpiqa chikallantapas ñuqanchis Diosman kutirikusunchis a veces qunqarapunchis catequista kayninchistapas imatacha comprometerquranchis anchikunata entonces chaypaq más o menos kaypas aparikunqa. Entonces ñañaykuna turaykuna catequista masiykuna mana ña atimankichis chamayta chaypas qankunaspas maymunaytaya preparaykusunchis kay cuaresma tiempopiqa tiempo de arrepentimiento nisqaya pero mana riki aqna waqaynapaq khuyay purinapaqchu aswanpas riki sunqunchista riqsiykuspa imapin fallarqani imapin malta ruwashani chayta kunanqa allinta ruwasqa anchi ñanman t'ikray kanman allin ñanman puri riki turay. Ari chinapne retiroman hamunanku riki wayqinchiskuna pananchiskuna iminari carrupas hawananpaq q'uñirinanpaq riki anchinaqa q'uñirisunanchis kay motorninchista Afinaysunsi en otras palabras allin alistaykusunchis. purinanpaq riki. Ari Anchiya ñañaykuna turaykuna chiya tiempo de cuaresmapas llapanchista invitanchis mana catequistakunallatachu sino aswanpas llapallan riki cristiano católicokunata entonces riki hay cuaresma nispa sutichasqa kashan 40 días manta riki tawa chunka p'unchawmanta tawa chunka p'unchawmi miércoles de cenizamanta pachikwintarikusunchis astukunankama ta Semana Santa kushkankama yaqachakanqa riki nakama riki Jueves Santomanta Tridu Pascual kanankama anchikama 40 días manapash wakin krimashanchayqa yupanaykichis ñañaykuna turaykuna ahna kaqtinqa yaqachahuq Dios yupaychana takiwan kaypiña Dios yupaychana taki. Ñañaykuna turaykuna aqnaya kasiyan kay programanchis catequistakunaq rimayni ñawpaqman puririsya ahnaqa cuaresma tiempopi kasiyanchis ari 40 días nisqamantay hamusya ari turay ñañay imakunatan kay cuaresma tiempopi ñuqanchis ruwananchis kashanchikpaq tapuykusunchis turanchis Valentinta Turay Valentin imakunatan kay cuaresma tiempopi ruwananchis kashan
Ari 40 días nespaya imarayku por Jesucristo taytanchis tawa chunka p'unchay Jesucristo taytanchis ayunaran desierto anchimanta iglesianchis qhawarin nuqanchispaqpas allin kasqanta entonces waykuna panaykuna chiya ruwananchis riki kashan kunan p'unchaykunaqa ayunananchis oracionta mañakuyta riki chaymantapas limosnata chinan panay kashan. Kusa oración ayuno limosna kinsantin kusata nemuinki turay Mañakuy Valentín riki mañakuy ari ayunay limosna nispa. chaypaqa tapuykusunchis riki ñañanchis Gladista. Ñañay Gladys imaninanta riki oración nuqari mañakullaymanchis imatawanchis rurayman. Nuqanchis mañakunanchis llapanchis chimanta yachananchis uyariytapis Diospa kunkanta uyariyta riqsinanchis y uyarinanchis. Imaynapit nuqari uyariyman ñañay Gladys. Uyarinayki Diospa kunkanta mañakuspa. Bibliata qhawaspa riki. Diospa palabranta qhawanaki, predicakunapi, Hermano Valentín misakunapi. predicamushan chaykunata ima uyarinayki Riki. riki. Mana a veces wakin padrinchikuna castellano llapi rimaramunku chayqa quichua simipipas turanchis t'ikrakapakamushan chayqa chaychakunapas uyarina kash porque citas bíblicasta wakinkunapas kashllanku citas bíblicasta ima qomushanchikkunata chaykunay kashan kay oración nisqapi kusa ñañay chaymanta nuqapas rimaymusaq kay ayuno nisqamanta ari turay ñañay ayunomanta masta riki nuqanchis gustakunchis masta chayta riki imaraykuchis Semana Santapiqa Viernes Santo chiamun chayqa turay Valentín 12 platos tan waykukunku pero ichaqa tutaymantamanta pacha mana mijunkuchu q'aw nishañan kanpas hinaspa manan mijunachu nispa ninku chaymantataq pero las 2, 3 de la tarde mantataq llapan platota mijiapunku y hasta mana ñas chayqa ayunuñachu kanman imayna formachu anchita nuqa entendinachis chaymantari chay allinchu kashan chay ayuno o ima ayunomantachu rimapayawashanchis turay Valentín. Ari panay yaqsun costumbre hina ñachay kashanik pero ashwanpas mas ch'uyancharunanchis mana taytanchis semintaraq uyarirun panay kunan rimapayramusunchis taytanchis nos waykuna panaykuna masta ch'uyancharamusunchis kay taytanchistaq seminta uyarirusparaq allinchu Kusa ari allinchisna kanman riki mana hinaqa nishami riki oraciónpiqa Diosninchis siminta uyarina nispa anchita nuqanchis practicasunchis entonces oraciónpi hina maymunayta riki escuchar la palabra de Dios chaypis kashllantaj chaypaqqa riki mink'ariksunchis ñañanchis Gladys pay ñawinchamunqa ichaqa riki maymantan kasian Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo 1 al 11 chay hina kaqtinqa riki sumaqtay ñawinchaysunchis kaymi Evangelio San Mateo qillqasqan willarikuy Evangelio. Qampaq gloria kachun taytallay. Chaymantataq Diospa Espiritunqa chinniqman Jesusta pusarikurqan payta saqra watakananpaq tawa chunka p'unchayta tawa chunka tutatawan ayunaspañataq yarqachikurqan Satanasta Jesusman asuykuspa nirqan Diospa churinchus kanki chayqa kay rumikunata ni t'antaman tukunanpaq nispa Jesusta ichaqa nirqan Diospa simin qillqan nin manan t'antallawanchu runaqa kawsanqa aswanpas Diospa llapa siminwanmi nispa hinan saqraqa Jerusalén llaqtaman Jesusta pusarqan hinaspan Dios yupaychana wasipataman sayaykachispa payta nirqan Diospa churinchus kanki chayqa kay ukhuman saltaykuy Diospa simin qillqan nin qanraykun angelninkunata kachamunqa chaymi qanta makinkupi hapisunkiku ama rumipi chakiykita k'irikunaykipaq nispa Jesustaq nirqan Diospa simin qillqaqa niyantaqmi aman Señor Diosniykita watakankichu nispa saqrataq waqmanta Jesusta pusarqan huk hatun urqu pataman hinaspan kay pacha lliw suyukunata lliw hatun atiyninkunatawan qhawarichispa Jesusta nirqan qunqurikuykuspachus yupaychawanki chayqa lliw kaykunatan qupusayki nispa hinaqtinmi Jesusqa nirqan anchuri Satanás Diospa simin qillqan nin Señor Diosniykitan yupaychanki
pay sapallantataqmi servinkipas nispa. Hinansaq raqapaymanta taqarikapurqan angelkunata hamuspa Jesusta servirqanku. Kaymi Diosninchikpa rimarisqan simi. Ampa gloria kachun Apu Jesucristo. Kusa ñañaykuna turaykuna ari maymunayta kay Evangelio según San Mateo maymunayta rimapayawanchis. Ari kaykuna kashan riki Jesuspa watikasqa Jesus taytanchispas watikasqa kasqanmanta riki nahalla rimamsharanchis kay cuaresma tiempo hayka p'unchawmi kasqa ñañay Gladys. Tawa chunka p'unchay, tawa chunka tutatawan. Anchimanta hamun riki hinaya Jesuspas kaypipas kashan riki kay nisunmanpas hina Jesuspas kay 40 días 40 noches nisqataya paypis riki huk desiertopi ch'inñiqpi nisunmanpas hina aqupi kaqpi riki pay karan sapallan riki hinaspa watiqasqa karan ankimantaya rimapayawasianchis ari chaykunapi riki Jesus taytanchista kay saqra watiqarqan nirqan riki Jesusta nirqan riki Diospa churin kanki chayqa kay rumita t'antaman tukuchiy nispa hinaspanmi Jesus taytanchis riki nirqan manan t'antallawanchu runaqa kawsan aswanpas Diospa llapa siminwanmi nispa chaymanta huklarun pusarullantaq riki Dios yupaychana wasi pataman riki chaypi sayaykachispa nillantaq riki sichus Diospa churin kanki chayqa kay ukhuman saltay nispa ichaqa Jesus taytanchis kutichikun ima nispa qanraykun angelkunataqa kachamunqa chaymi qanta makinkunapi hap'usunki ama rumi chakikita k'iriykunanpaq nispa Jesus taytanchis maymunayta kutichikun aqnataya sapa kutin watiqashan kay ayuno ruwasqanpipas taytanchis Diosman chaykunatan kashan Turay Valentin astawan yapaparisunman mat'iparisunman. Ari chinaya kashan chaymantapas tukupanapaqqa nishamrik chay evangeliopiqa kayta qusayki nispa hukniypiqa llapan kay pachata qusayki hinas adoraway qunqurikuy nuqaman nispa nishan kay saqra hinaspa ashwanpas nishan taytanchis kutichishan Diosllatan adorananchis nispa adoranayki nispa entonces ama tentaychu Dios nikita nispa hinaspa hukniypiqa waykunapunaykuna kaypi saqra tentashan pero ashwanpas mana taytanchis gananqachu mana gananmanchu riki entonces waykunapunaykuna anchinata kaypi rikuchiwashanchis kay saqra iminata tentasqanta anchinata nuqanchiktapas waykunapunaykuna tentawasunchis hukniypiqa huchakunaman apaywasunchis entonces chaypaqpuna nishu importante kay rimamsharanchis mañakuy ayuno limosna anchikuna kashan huk nisunmanpas yaqacha nisunmanpas huk arma hinaracha kaman kay espiritual parte waykunapunaykuna. Kusa Turay Valentin ari taytanchis Jesus may kay 40 días 40 noches kasqanpi imaymanata pasan riki saqra watiqan riki aynatacha riki nuqanchiktapas kunan tiempopas imapas riki watiqawanchis Jesus taytanchisman achiykunanchispaq imaraykuchis qallarillamantaraq kunan cuaresma tiempo kay miércoles de cenizawan qallariyun kayllamanraq mana riki llukullachu puririnchis riki catequistapas iñiqkunapas mana puririnkuchu aswanpas riki suyakunchis pipas wahawananchistaqra pero mana sonqomantapunichu chaymanta imarayku mana ya Dios taytanchispa nisqanta uyarishanchischu riki mana ya Jesus taytanchiswan rimashanchischu mana ya mañakushanchischu anchikuna faltariwaqtinchisha riki mana llukuchu riki kutirikunchispas aswanpas riki aqna qilla riki nuqamanta qallarispa puririshanchis ichaqa Dios mantacha mañaykuyta qayarisunman Dios taytanchismantacha kallpata mañariksunman Espíritu Santo munayninpi sumaqta puririssunman hinallataq riki imatacha yayanchiskuna niwanchis imatacha riki sapa p'unchay evangeliokuna nuqanchista yachachiwanchis chaykunatapas uyarispanchis maymunayta nuqanchis qallarissunman kay cuaresma nisqata ahna kaqtinqa chaymanta riki kay ayuno nisqamanta riki taytanchis Jesuspas Turay Valentin
qaqaych'iñaqpi ayunashan riki. Ari, Ayunashan hinaspa riki siempre manataq imapis kanchu Jesus taytanchisman imatapas apakuranchayqa paypas qhawanchariki siempre yarqachikunapaqpish saqraqpi yachanpuni yarqachikusqantapas riki chayqa riki nin riki ki rumita t'antaman tukuchiy nispa pero ichaqa taytanchis Jesus kutichikun anchimanta qallarispacha riki kay ayunumanta astawan nuqanchis rimarisunman Turay Valentin yaqachisna huk Dios yupaychana takiwan chawpinaysunchis chaymanta astawan kutirimuspanchis ch'uyancharisunchis kaymi programaykichis Catequistakunaq rimaynin. ñañaykuna turaykuna programanchis catequistakunaq rimayni aqna kaqtinqa sumaymunayta rikikunanqa astawan ch'uyancharisunchis kay cuaresma tiempopi kasqanchisrayku chaymantapas riki kay evangelio maymunayta rimapayawasianchis ari domingo tentación nispataq wakinqa riqsirinkutaqya riki miércoles de ceniza, martes muyuy imaninku martes suyo, lunes suyo, no sé, lunes suyo, martes suyo, miércoles de ceniza, domingo de tentaciones, parimanku riki maykuta riki chaymanta hamushan porque Jesús taytanchispas tentaskara anchimanta yakayta rimaytapas apamullankutaq ñañaykuna traykuna mana yachanchik yanqa qatipakushallanchis riki
Hina kaqtinqa ari astawan nuqanchis mat'iparisunchis kay ayuno nisqamanta chayma limosna nisqamanta. Turay Valentin astawan mat'iparisunchis. Ari panay siempre nuqanchis rimasunmanpunia kay mañakuyman kinsantinmanta ari chinata qunqarruma mañakuymanta ayunumanta y limosnamanta anchikunan kashan wayqikuna panaykuna sunqum kallanmanta sumanpas conversión kutirikuy cambiari anchi ukhupiqa kashi mañakuy ayuno y limosna porque imapaqta nuqanchis oracionta ruanchis porque kutirikushanichis taytanchisman imapaqta nuqanchis ayunanchis siempre kutirikushanichis taytanchisman chirayku ayunanchis porque nuqanchis cuerpunchista dominayta munanchis chiraykurik chaymantapas limosnata imapaq ruanchis porque taytanchisman kutirikuyta munanchis runa masinchikkunata yanaparispa anshinay kashan panay chay kinsantin ruway hukniypiqa conversión palabra conversión imatan quichuapi rimanchis Kutirikuy. kutirikuy taytanchisman huchanchiskunamanta nanachikuspa kutiya kashan chaymi kashan panay pero astawanchu profundo apasunchis naqasun rimasharanchis panay kay namanta iman nisharanchis ayunan con nishu 12 platos mijuspa anchinasun rimasharanchis anchinasun Ari. kutiramusunman Anchimancha kutirusun mariki ñaña y Gladys Riki qani wayk'ukunkichik kay 12 platos manachu. Ari noqapis wasipi wayk'ukuyku 12 platusta, pero mana siempre china como tradición, ¿no? Tradición hina. Siempre cada Costumbre año, hina ajá, riki. costumbre. Costumbre hinapuni llaqtanchikkunapi ari ñañaykuna turaykuna siempre kampunin kay costumbrenchis ari kay costumbrenchikkunapis mana allinchu kashanqa siempre llaqtanchikkunaq ruwaynin pero a veces nuqanchispis yacharinanchis ya imaraykus kay 12 platos prepararinchis imaraykus kay cuaresma tiempo khayna kallantaq imanaqtimi kay domingo tentación miércoles de ceniza nisqapi sutichasqa anchakunata yacharinanchis a veces nuqanchisqa costumbrillaman naykunchis pero mana yachanchischu imaraykun wayk'ukunchis chillatapis imarayku domingo tentacionpi wakinqa tusuramunkichis nispa domingo tentación nispa tusuyaakapunkuqa pero mana a veces yuyarinkutaqchu imarayku siento porque ñataq cuaresma tiempopi ña kashanchis chayqa a veces ña wakinqa preparasqaña kashanchis Diosman sunquña kashanchis ña kutirukunchisña pero ahí está la tentación que viene, ¿no? Ese domingo, remate nispa chayqa huknirisinkiriki hina kachu hakuchis qhashwaramunasura kunan semanacha tawan nispa chay tentación kampuni amigakuna sinkina por ejemplo nuqata niwankuna manan yaw amaraq markayrachikpiraqchu porque kunanqa tusuyaramusunraq nispa amaraq sensachikunkiraqchu nispa chaypis huk tentación hinaña kashan pero ichaqa nuqaqa en el fondo yachakunay kashan imina allin cristiano kasqayta entonces chaykunatapas ñañaykuna turaykuna aqnachata chikachanta sutincharinanchis kashan chanincharinanchis kashan manaya malchu kashan tusuypis porque manaya pitapas maqapakunchischu k'aminakunchis maypachanchis pitapas maqanachisunman piwanpis ch'iqmi narukusunman otaqchis millayta imakunatapas ruwarasunman mana ruwanakunata anki yakuchapis kanman riki sichus tranquilamente mijurukunchis compartirunchis kusikuyninchista huk personamanpas riki kusirachillanchistaq quizás khuyay kashan pero kay rimaynikiwan kay tusuynikiwan kusirachinki chayqa allinya kashan chaykunapas ñañaykuna turaykuna aqna kaqtinqa turay Valentin ari rimayta munasyanchis riki kay ayuno nisqamanta ari 12 platusta nuqanchis mijuyta yachanchis riki kay Semana Santopi Viernes Santopi t'irrillataña las 2, 3 de la tarde manta naykapunchis riki mijiapunchis hinachu chamanachu anchichamanta a ver allinchu kashan chay tipo de ayuno ima ayunotachu ruwananchis kanman anchipi riki karanchis. Ajá, chaypi tentación hina karapu nuqanchispaq mijunapi pinsapunchis masta misamanqa mana ni siquiera pinsapunchis ashwan mijuna 12 platosta nispa pero Via ashwanpas Crucis mamarinchis riki. ashwanpas viernespiqa ayunananchis primero qallarinanchis wayqikuna panaykuna iglesianchis churawanchis ishki p'unchayta huk nisqamanpas normata hina ayunananchispaq miércoles de ceniza y viernes santo ishki p'unchaylla watapi cristiano catolicokuna ayunananchis aqna norma hina chaykan pero mana normaman nisqaman hinachu nuqanchispas chinata chayqa chay p'unchay sabundaqchu rik huk p'unchaypas manapas atarpaq ayunallasunman pero chay iglesianchis churasqankashi yachananchis pero wayqikuna panaykuna chaypin kashan costumbre hina 12 platosta noqa siempre sugirini no sé y minacha chay allinchus kama manachus porque 12 taq kashan chayqa maymanta hamun chay porque
apostolkunawan riki cenaran taytan Señor. Chunka ishkayniyoq. Chunka esquiño Ajá. apostolkunawan riki jueves santo pero mana viernes santo picha. Entonces viernes santo picha mucho mejor kama waykuynis kama. Noqa panay willasayki huk hermanakunawan noqa tuparani. Hinaspa paykuna waykukusqakuara mana viernes santo picha no. Jueves santo p'unchay 12 platos nes mana Ari. pero 12 platos tapunach no. Ishkay Ishki 15 llata waykusqaku pero anchinaman hina intendichispanku 12 platos tenas. Entonces waykuna panaykuna mucho mejor kama recomendación riki mana kay costumbres kuna chinkapunanpaqpas jueves pe wayk'uykusunman porque viernes peqa ayunananchis kashan porque chaqayta puntaq ayunananchis imata ayunayri waykuna panaykuna kay mijuyninchista ashkata hay veces riki aychakunatapas mijuyunchis alliñinta riki anchikunata nuqanchis waykuna panaykuna mana ashkatachu mijuyunchis riki pishillata. Porque si riki kunan costumbres kunan kashan riki 12 platos mijiapunsiqa wakapan sanaraq chayqa mana ayunapushanchis yanqalla chay kashan. Entonces waykuna panaykuna chaytasuna o sea ayunayqa waykuna panaykuna mana mijuyllamantachu kashan nisqanchis hinapas ashwanpas imakunamanta panaykuna a ver personaykis rimariwaqchis A ver, ayunayqa kasyan kay, o sea, tentación kunamantapas librakuna kashllantaj rikim. claro kashankuna Porque tentación por ejemplo, no kanima, ¿no? Misapi kaysianchis hinas pariki celular aparaton qhawapayakushanchis riki imanaqtin huk tentación hina chips kashllantaj riki qhawapakushanchis ima hораskaman kipadre rimamunqa wakinqa niqmi kasqaku qaynalla uyarimsharani sermoneawashanchismi kipadre nispa cuántos minutos ya van nispa yastata qhawapakunku nispa astamantaq padreqa celular qhawaqtinku rimayusha, ¿no? Entonces anchips kan pero allinte no hasta niwashanchis yachachiwasianchis, ¿no? Pero ichaqa celular muchas veces misapi qhawapayashanchis pero chaypis tentación kan chaymanta ayunaysunmancha nuqanchis kunanmantaqa nisunmancha riki sapa misaman haykuspay kunanqa celularniyta ch'iñiqman churasaq modo avionman churasaq o mejor wañurachipusaq y chay misa tukuytaña lluqsinpusaq chayqa manata hap'inqa chayqa mana yariki saparatunchik uratapas qhawasunman ancha kanman huk tipo de ayuno turay Valentin. Allinchu manachu no. Ari china celular mantapas ayunanaspuna Ya, hay a veces ver. novelakunata hemos qhawanchis celular beqa o Al telebepas fondo hay sitio Ajá. nishpariki qhatinku. masta ashwan qhawarisunmancha riki reflexionkuna kashan quechua beraq castellano beraq inglés beraq ima beraq kashchaykunata masta oracionta masta ruwarisunman Ari. anchikuna kanman riki Huk tipo de ayunotawan ñañay Gladys yapayuq imachamantawan a ver yuyarimunaykipaq. A ver, no, bueno, que pampapachapiqa siempre kashanchis tentación ujupi, ¿no? Siempre Tentas qallapuni. tentas qallapuni maypipis ya no kanchis mantaña dependen si caemos o no caemos o aceptamos eso, ¿no? Y nima noqa tentación kayanmantaq, por ejemplo, em, ten- nishu puñuymantapis porque a veces o sea no canchis Tiempo kan puñurapunki. ajá no canchis huk sacrificio ta hina ruananchis imacha nishuta gustawanchis ruwayta chayta huk sacrificio ta hina no canchis ruananchis chayta ta ofrecenanchis Jesusman mortificación ta hina no ima por ejemplo nishuta kunan tiempo jovenkuna puqllaypi celularpi gustan nishuta puqllanku entonces hukta hasta mortificakunanku otaq mana nishutachu chayta ruwananku rik sacrificakunanku mana chayta ruwayta nankupaq. Riki, Ujú. allim nimusharanki riki kay puñuymanta a vecesqa nishut puñuy gustan, ¿no? Por ejemplo, noqa rikurini temprano las 9 puñunku chaymantata hatarimunku riki las 9 llatataq, o sea 12 horas puñuykapunku. No tenemos nada que hacer, no me han dicho nada, nispa chaymantaqa, pero ruwarankichu oracionllatapas nispa kamayuqpi no ruwakuna oraciontapas nispa, a veces chichakunatacha cambiarisunman riki kunan tiempoqa aswanpas tutallamanta hatarispa
Dios pa gracianpa hina mañaykusun maniki mana siempre nistakunchu huk lugar ajna kapilla kanantaraqchu iglesia kanantaraq sino kiqa huk lugarpi sumaqta rik tutallamanta ñaqch'arkunki sumaqta mayllirikunki chayqa Dios ninchis mañaykuna porque a veces cuestawanchismi pero no chaychatacha ayunaysullammantaq chaymanta kallanmantaqmi riki kay aychamantapas riki aychamantapas porque hay veces aycha munayninchis nishuya kay aycha cuerpunchis imaymanata munan entonces chaychakunatapas cuidarikuna mana excedikunanchikchu chaychakunamantapas ayunayta yachananchis chaymi kay ayunukuna kashanriki a veces wakinqa ayunuta literalmente nishuman sina turay Valentin entenderapun sino es pariki mana atatapas mijupunkuchu kay 7 días uyarillani kay propaganda kuna nisqapi invitación kunapi 7 días de ayuno nispa waqt'aqa ñañanchiskuna turanchiskuna hinashpash mana imachatapas mijunkuchu unuchillatas upiakunku wakinpiqa mana nispa chaymantataqmi riki wiksanana ima hamun mana chaynanpamantachu entendinanchis kashan turaykuna ñañaykuna chay hina kaqtinqa astawan maykamachari rimaykusunmanpas nuqanchisqa ichaqa riki Dios yupaychana takiwanya sumaqta chawpinaysunchis kaypi programaykichis katikistakuna rimaynin.
Kusa ñañaykuna turaykuna programanchis catequistakuna rimayniriki kay última hora nisqamachi kamsianchis p'uchu kay patamanña imaynallan kapasiankichis hawa llaqtakunapi ñacharikikunanqa parapis chikachantan ishkaparukuran kunanqa kutirampum yapamanta tuta para nuqayku anta llaqtaytaqa turay Valentin aqnachu kashan llaqtaykipi icha manachu parashamus. Manan paranchu nuqa llaqtaypiqa. Ay, turay imacha mana allintachu mañakushankiriki. Mana chaychu ñañaykuna turaykuna a veces tiempopis riki cambiarinña. Kay tiempoqa mana ñawpaq hinañachu kashanpa siempre kay cambio climático nisqakunapis sucedishanpunia. Hinaqa ñañaykuna turaykuna ari hawa llaqtapi kaqkunaqa kunan tiempo kashanku samayarshanku wakinqa hallmayllapiri kashan aychaqa papakunapis t'ikay tukuyushanña habaskunapas sumaqta riki kay chuqllamsha ninkuchu silluchinañan kaysha nispa ninku yastaña ruruyta qallariyamusyaña may munayta riki chaqranchikuna mijuyninchikuna kamusyaña hanaqatinqa ñaykuna turaykuna ari riki kay semanan kasyan retiro espiritual nisqaya kasyan pipaq catequistakunapaq hayk'aqmanta viernes tardenmanta kasyan qallariyunqa 27 viernes tarde, sábado 28, domingo 1 de marzo nisqatawan turaykuna ñaykuna chaypaqa llapallan catequista masiykunamin q'arisqa kashankichis anta Akumayo Qispikanchi, Quebrada Honda, Yanatile, chaymantari Paucartambo Qispikanchi, Urubamba qankuna sumaqta puririyamuychis ama qillakamankichis sinukiqa tintachikamushaqchis qankunas no amaña richisñachu imaynariki taytanchistapis ch'inñiqman riki pusaruspa saqra tintarqan riki kunanpis qankunasqa huk ch'inñiqman hamunkichis catequista masiykuna taytanchis huk desiertopi kashan turay Valentin riki escris taytanchis ch'inñiqpi chaqa kunan kutipiqa catequistanchikkunaqa hamunqaku kay escuela catequisisma hinaqa huk ch'inñiq hina kanqa chaypi Dios taytanchispa rimasqanta paykuna uyarinqaku paykuna mañakunqaku hinaspataq kanqapuni tentación no wakinqa ñanllapiraq tentachikamunqaku imayna Jesus purishan riki hinaspa aqnata riki saqraqa siempre tentamullanqata paykunatapas ninqapas riki maytaraqmi chayta rishanki hakuchis yaw llank'anachik ayarushan tantutas paganqaku nispa chayqa riki ay cierto chaymanqa manan pagawanqakuchu riki nispa ayarushanima riki chayqa mejor entonces paskapas nispa ¿Acaso retiro pagawanqakuchu nispa? Ajá, chayqa tentación kashillanta chaypi chaymanta kallanqataq riki celularta riki aparikamullanqakutaq riki yasta wawa chaymi waqanay kashan quyutan saqyakamuran vecinallayman wañurushanpascha quwupiq manapash q'achunkuchu nispa waqarusaqpuni hawachaman lluqsirusaq padre nispa yasta tentación chaypas kasiallantaq anchikuna ñañaykuna turaykuna kay tentacionkuna nishu hatunpipunin kashan riki sapa p'unchi muyupayashawanchis mana kay retirollapichu muyupayashan sino sapa p'unchi chay tentacionkunawan kawsashanchis chaypaqa retiroman nuqanchis catequistakuna hamunkichis justo chaykunapaq kaykunamantapas nuqanchis ayqirikunanchispaq kay celular ninchikkunata chikanta qunqayarunanchispaq Diosninchikwan rimananchispaq chaykunan kashan turay Valentin o ñañay Gladys imachatawanchu yapayawaqpas. Ari ñañay Rosita nisqayki hina kunanqa tentacionkunapis hasta materialespaq chawpi juntapis muyupaywanchis nisqayki hina qullqi junta riki kunan tiempoqa llapa qullqi qhipanta mas kaspa purinchis y qullqi felicidad qullqita qhawarinchis felicidad ninchista hina aswanpis mana maskanchischu Diostachu riki qullqi éxitokunaq qhipanpi qullqi qhipanpi entonces chaykuna nuqanchista hasta apartawanchis Diosmanta familianchismanta chaykunamanta nuqanchista ayqichiwanchis Kusa ñañay Gladys imatawanchu turay Valentin yapapaysunman ña último partemanchi yapshansiriki. Ari chaynapunia waykunapunaykuna kay tentacionkuna sapanka vidanchis kashan chaynallataq yapayasumantaqcha riki kay urapatampi nishallantaqmi riki taytanchistapas kayta qusayki sichus qunqurikuwanki nuqama naspa hay veces chaynata nuqanchikpas waykunapunaykuna rikushanchis kunan tiempokunapas llaqtanchikkunapi
wakinqa poderllata mashkashanku, haykurunkuta lluqsirunkuta huqtañataq aysarunku aqna llaqtanskunapi kashan kay autoridadkunapas a veces mashkanku chaynata o sino nuqanchispunapas mashkasasonman pero ashwanpas waykuna panaykuna chay tentacionkunatapas nuqanchis kay imawan vencisonman nisharanchik oración, ayuno, limosna kay riturukunapi hermananchis kunan rimapaymasharanchis riturukunapi taytanchista uyarinchis chaykunapi waykuna panaykuna hinallataq Obras de misericordia. ashwanpas kay ayunananchispas imimana tentacionkuna kashchiykunamantapas nuqanchis taytanchis raykuyan payrayku ashwanpas mana miksumanchipas chay mijunanchista disminuyusqanstapas compartinanchis chaytan rimashanchis limosna nispa waqshamasinskunawan compartiyunanchis ñawpaqpascharik mijuranchis sapallanchis ashka ashkataraq pero kunanqa pishlata mijsunchis pishnirayllata naspa chay pisi mijusqanchistapas waykuna panaykuna compartinanchispaq huk waqchamasinchikunawan compartinanchis chaytan nishanchis huk niypaqa obras de misericordia imataq obras de misericordiaria rik p'achalichinanchis wayqipananskunata waqchakuna siempre kashamuna huerfanokuna hinallataq Chinanchis. mikhchinanchis ya ukyachinanchis p'achachinanchis llapan kay obras de misericordiata nuqanchis kay p'unchaykuna ruwashananchis chayna waykuna panaykuna entonces chayta nispa ya a ver panay imatawanchu mat'ipaysunmanpas Ari turay Valentín waputapuni rimaramunki kusachatapuni ari naq qunqarusqanriki kay limosna nisqapichu ima ayuno nisqapi nisharaniriki 7 días de ayuno nispa mana ña mijunkuñachu tumankuñachu imatapis nispa a veces literalmente intininchis chayqa chitapuni ruwarunchis pero allin ayunuqa kashan nuqanchispaqqa ima kaq mana allin ruwasqanchiskunamanta ayqiri saqipuy no hinaqa allin ruway kasyan kay tentacionkunatapas saqirispa no por ejemplo kunan hamunqaku retiroman catequistanchiskunata chayqa paykuna yuyaykunaqa tentación kaqtinqa ninanku manan taytaymanmi ñawpaqtaqa risaq paywan rimaqmi risaq nispa ankiya kanan ñañaykuna turaykuna kay ayunukunapas ima kaqmantapas anchurina mana solamente kay mijuna kusasmantachu mijunallamantapunichu mana mijusqa kananchis sino kiqa ki millay ruwaykunamanta anchuriy kay limosna nisqapi ki obras de misericordia nisqapi kasyan ishkiyman t'aqasqa ñañayklatis riki obras De misericordia. Cor- 7 corporales, 7 espirituales. 7 corporales, 7 espirituales. Ari espiritual kaymantapas kashan corporales. Nuqanchisqa kunanqa catequista kayninchispi iñiq masintin kayninchispi iñiqkuna yachanaykichismi kay obras corporales. Imataq kashan misericordia corporales. O sea, yanapakuy o quy kuyapayay runa masinchikkunata. Ninmiriki mana kaqman mana p'achayuqman p'achachinayki. Mana yachaqta yachachi. Mana yachaqta yachachinayki. Mana mijuq, o sea, yarqasqakunaman mijuchinayki. Uqyachinayki. También chaymanta kasyan llaqtaykipi purikuqkunaman qurpachanayki. Entonces ñañay alojawanayki kasyan manan saqwanayki chawpichu. Chaymanta kasllantaq waqkuna turay Valentín imakunapaq faltasha. Ari yachachinapas kashllantaq y mana yachaqman hinallataq hay veces consejotapas qunaya hay veces ofendewanchis imatapas ruwanchikpas paytapas intindinanchis porque hay veces kampunia runamasinchikkunaqna yanqapuni hay veces umanchiktapas q'uñirichiwanchis pero comprendinakunanchis aqnata muchunanchis paywan riki chaytapas kaq chaymantapas imakunan kashan panay a ver Imakunan kanman turay anchikunata yacharimunanchis tarea para los catequistas hamunkichis retiroman chayqa llapachantan yachamunaykichis obras de misericordia corporales y espirituales chaypi allinta qankunas yuyachamunaykichis kasyan chaymahina kay sumaqta riki kay retironchikpas aparikunman imina kay cuaresma tiempopi nuqanchis puririnanchis chaykunapas kashan allin yachaykuna aqnata nispacha nisunmanpas turay Valentín ñañay Gladys nuqanchisqa kay evangelio yacharinchis imata Jesus taytanchiswan rimayta mana allin kaqkunamanta ruwaykunamanta ayqikunanchispas saqipunanchis hinaspataq sumaq kawsayta qallarinanchispaq chaymantapas runamasinchista khuyapayayta yachananchis anchitan kay evangelio sumaqta yachachiwanchis imaraykuchus
Ari kay cuaresma tiempo kaytaya mañawanchis. O kay oración, ayuno, limosna, nisqata practicananchispaq. Chitacha nisunman Turay Valentín hinaqa yaqachariki despediaka pusonma maraykuchis ña orapis llallimashanchis kunanqa domingo dia del Señor apuraylla qharisunchis misaman puririsunchis tutamantin kaspa chawpi p'unchaw kaspa utaqchis ch'isin kaspa puriripusunchis imaraykuchus sinisachikunanchis kashi wakinchis wakinqa hinallataqa kanku watas tiempos no mana huk watapi chashkinkuchu ni ch'ullallata o sea ch'ullalla watapi kan pero chay chashkinanchispuna cristianokunaqa pero wakinqa manapuni chaskinchikchu chayta nispa ari ñuqapas riki despediakapusunmancha mink'arikusunman riki ñawpaqtaqa kay retirunchispaqya catequista masiykuna puririyamuychis ama hina kaychis tukuy sunquymanta valkuykichis ama hina kaychischu Diosninchista uyariykuychis puririmuychis kay retiro espiritualman tiempo chaykichista churaymuychis y viernes tardentacha tupariripusunchis Diosninchis munanqa chayqa tupakusunchis wakinqa wañurapupachus catequistanchikkunariki chayqa manapash hampunqaku chayqa khuyay kashllantaq chayriki pero ichaqa riki hermana Rosita wañurapunqa viernespaq chayqa mana tupakunkichñataqchu riki pero ichaqa ñañaykuna turaykuna siempre puririmuychis Diosninchirayku ama padre raykuchu ni hermano Valentín raykuchu nitaq hermana Rosita raykuchu sino Dios taytanchis rayku puririmunkichis viernes tardenta tupaykusunchis ñañaykuna turaykuna sabadotapis ch'isiyaykusunchis domingo punchawtataq sumaqta kay misanta misawan tukuyapusunchis bendisisqa sumaqta wasinchisman taskiriyapusunchis chaytacha valikuyman mink'arikuyman tukuy sunquymanta pacha hinaqa riki ñañay Gladys despediyakapusunchis Ñuqapis despediyakapusaq llapaykichismanta ñañay Rosita ñañay Turay Valentín ñuqanchispis ayunananchis kashan riki y ayunanay kanqa maki imamanta mana ñañay Rosita ayunanki kan ñuqa ayunasaq a ver nish renegona kani chaymantacha chayta ñuqa nimayman llapallaykichispa tentacionqa siempre ñuqanchis ukupipuni kashan pero yachananchis Dios más fuerte entonces oracionwan chaykunawan obras de misericordia sacramentos chaykunawan llapantapuni vencisunchis tentacionkunata chayllacha kanman ñuqawan tupananchis kama ñañay Gladys entonces riki Turay Valentín Ñuqapas despediyakapusaqqa waykuna panaykuna kay cuaresmapiqa munayta ñuqanchis kutirikusunchis taytanchisman kay huchakunamanta imanakunamanta waykuna panaykuna nisqanchis hinapas kay tentacionkunata ganasunchis ya hukniypiqa imataq cuaresmari kashan huk nisqanpas combate hinaya huk guerrapi hinaya kashanchis waykuna panaykuna saqrawan Eric chay saqra tentamashanchis ñuqanchis ganananchis kashan kay oracionwan ayunuwan limosnawan hinakaptinqa domingutaña rikunarukusunchis catequista masiykunawan toparukusunchis viernes tardetaña añay Turay Valentín hinallataq añay ñañay Gladys hinaqa tukyakapunchis kay programanchis catequistakunaq rimayni pimaymi rimapayamurasunkichis ñañaykichis Rosita de María Rosemary Santa Cruz Hanampa hinallataq ñañanchis Gladys turanchis Valentín kay programanchis catequistakunaq rimayni tupananchis kama tinkunanchis kama añay Turay ñañay